Ndichaverenga shoko raMwari. Ndiri kuverenga neshona kuita nechiRussia. Mapisarema 115 pavhesi ya 16. Kudenga denga ndiko kudenga kwa Jehovha, asi pasi wakapa vanakomana vavanhu. Right. Next. Handei kuna Deuteronomio chapter 30 pavhesi ya 19. Ndinodana kudenga napasi kukupupurirai nhasi kuti ndaisa pamberi pako upenyu norufu, kuropafadzwa nokutukwa. Naizvozvo tsaura upenyu kuti urarame iwe navana vako. Thank you so much. Joshua chapter 24, verse 15, I'll read it in English there. Here it says, "And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, I will serve the Lord." Praise the name of the Lord. Hallelujah. The young people we have been preaching here, Abantu abancane lapha ezisithumela la. are you? The young people have been preaching very well. Abatha bebethumayela kahle. It's very complicated when an elderly person is invited to preach amidst the young people. Kunzima ukuthi omdala athumayele phakathi kwabantu abatsha. And it was actually very tough for me Bekunzima kimi. because young people can jump, Ngoba abatsha bayeqa. elderly people are finished. Abadala sebephelile. They cannot jump anymore. Ngeke bayeqe. And even their ideas are behind. Lama ideas aba are behind. The young people's ideas are very bright. Ama ideas abatsha asisekhona sacijile. But then I discovered something when I was studying the Bible, Ngabona lutho lapho ngifunda eBhayibheli that wisdom ukuthi inkalipho comes with age. buya lokukhula. The experience of things that you go through, I-experience izinto ohlangana lazo they give you a lot of wisdom. zikunikeza inkalipho eningi. So sometimes Kwezinye izikhathi young people run with knowledge, abantu abatsha bagijima ngolwazi. and young people Abantu abatsha run with knowledge, bagijima ngolwazi. and elderly people Abantu go abadala with wisdom. bagijima ngenkalipho. When I was studying the Bible Ngisithatha iBhayibheli about the heavenly mandate, ngendaba ye-heavenly mandate. I discovered that it's an official order or a commission Ngabanga ukuthi i-official order kumbe i-commission to do something that you are mandated to do. iyokwenza ulutho lolu owudala lokuthi ulwenze. It is the authority I-authority to carry out a certain policy. ukuthatha enye i-promise. Someone preached here Omunye uthumelela and said the order that we have uthe i-order esilayo is from the Supreme Court. ivela e-Supreme Court. And when Supreme Court declares, Nxa i-Supreme Court ingakhuluma no one can reverse. akula muntu ongareverse. And today, this afternoon, Namhla emini we don't have a declaration. asila declaration, We don't have a mandate asila mandate that is coming from Wanatete. evela ko-anti. Tina declaration. Sile declaration Yaka declare wanedenga. eyadeclarewa lizulu. Zvino kana denga ra declare. Nxa izulu selideclare Ndiani angazvidzivisa? ngubani ongenqabeni? Ndinoverenga bhaibheri ichitaura kuna numbers. iBhayibheli liyakhuluma ku-numbers Roti hakuna uroi. ukuthi akula buthakathi Ungaroya muIsrael. obungathakathi Ane u-Israyeli. declaration yedenga. Declaration yezulu Ini ndoti hakuna vatete ethi akula anti vangakonese muchato. onganqabela umtshado. Wemwana ane declaration yedenga. Declaration yezulu Hakuna hakuna akuna hakuna economy economy ingadzivise business
business. enganqabela Re ibhizinesi young man. yomntwana Ane omncane mandate yedenga. ole mandate yezulwini Lotaura maskatano. khuluma mini Kuti lapho taura ari pedyo newe. tshela umakhelwane Kuti hazvina mhosva. ukuthi akulandaba Kuti vakafoira sei kwenyu. bafoyela njani Uri kini kuzo-open a new chapter. uzavula ichapter entsha Unopasa gore rino. uyapasa lo Ah, musangano wainda pasiripa. Uhlangana lo rhabi indala Wainda muna August. ubuye ku-August September achitera. September November ndichinyora. November ngibhala. Nesta ra Jesu, nesta ra Jesu. Ndayisa test yangu. ngifaka itest yami Ndine mandate yedenga. I'm not alone. When I get into the exam room, I'm not alone. When I write those exams, I have a mandate. Can I have a young man? Ari kuti form 4 iyo. Ndatsvaira ndiri pano. Form 6 iyo. Ndatsvaira ndiri pano. Pa university apo. Ndatsvaira ndiri pano. Taurira ari pedyo newe. Uti mukomana 0. Asi ndachata ini. Chaiko ndachata. Ndine mandate. Ndine supreme mandate. Zvidhoma zvichida. Zvisingadi. Ipa high five. Kuna ari pedyo newe. Uti nditarise zvakanaka. Nekuti gore rinouya. Unenge usingandioni ndiri. Uri right. right Vari pedyo nemi amen. abaphendukela mhameni It's a heavenly mandate. heavenly minded Handina mandate yepanyika. akula mandate Ndine mandate yedenga. le mandate yezulwini Handimiswi nevaroyi. angimiswa abathakathi Shera basatara bautu. oh yes Taura ari pedyo newe. makhelwane Makaroya vanoroyeka. la thakathi abathakathi Ropa riri mandiri. mina Hariroyeki maniyo. andiroyeke Itanhasi pamusangano uno. Ndiri kunyora new chapter. Itanhasi pamusangano muno. I'm opening up. Not only a chapter. I'm opening up. I'm writing up a new book. Ndine upenyu hutsva. Pururudza mani iwewe. Tampululu. Shera basatara bautu. Jesus. Taurira ng'anga dzekwenyu. Tshela inyanga Uti makanyeperwa nambuya venyu. Taurira zvidhoma zvekwenyu. Uti makanyeperwa. laqathela amanga Inzwani iwachidi. Ita ndikwazise. mbingelele Ndichakwazisika. ngisabingeleleka Gore rinouya. next year Unenge wakuenda through a secretary. yasingena through secretary Vari pano amen. abalapha amen Vari pano hallelujah. abalapha hallelujah Vari pano hallelujah. abalapha amen Pandaverenga Bible pano. lapha sibale ibhayibheli Rati. lithe lona Kudenga denga. ezulwini phezulu Kudenga denga. ezulwini Haikona ordinary heaven. hayi khona ordinary zulu Ndekwamngari. ngokaJehova Iye nengirozi dzake. yena nengilosi zakhe Asipano panyika. kodwa lapha emhlabeni Wakaphapha. wapha Wanika. wanika akapha Ebantwaneni babantu. kubana bebani Manje ngifuna ukuthi ukhangele lo seduzane lawo. tarisa aliphandle nyewe Ukhangele ukuthi umuntu yini. tarisa munhu here Nxa engumuntu, kana ari munhu khakho ukhangele uzwe ukuthi umuntu yini. ngakutarisa ukuthi uri munhu here Muthinte uzwe ukuthi umuntu yini. nguzwa uvunze ukuthi munhu here Kana ari munhu. nxa engumuntu Mutawurira uchithi sitshelo sithi wena kudenga denga. ezulwini phezulu Nongetha uthi kudenga denga. khombela ukuthi ezulwini Ndekwamngari. Jehova Pano panyika. lapha emhlabeni Wakapha. wapha He has given wanika to children of men. kubantwana babantu And I'm a human being. ngumuntu I'm oyama part and parcel imphathi yephassion of that which was given yaloko kaphiwayo to human being. kubantu benyama God will not open up a supermarket ngekavula supermarket on this earth. lapha emhlabeni God is not going to drive a car akasoze drive on this earth. lapha emhlabeni God is not going to start akasoze start because those things ngoba lezo have zinto been given to zanikwa the children of men. kubantwana babantu Sakataurira ari pedyo newe makhelwane uti chikamu chenyika ukuthi ndechangu maniwe kudriva mota yakanaka ndekwangu maniwe muchato unobudirira ndewangu maniwe kupasa kuchikoro ndezvangu mani ndiri kuda anombotamba tamba iwe tamba tamba iwe
uchibva pano usuka lapha enda unonongedza okay hambe okay uthi ekho makatungamira uthi lakho okay ndiri kutera ngiyalandela haikona kuisa okay bhazazi ayakhona ukufaka enda unoisa madzire bhazazi ufaka umadzini enda unoisa yeukai bhazazi ufaka yokai enda unoisa mesi bhazazi ufaka imahlangu bhazazi vari pano haleluya abalapha amen muripo here iwe likhona la ita iwe othi wena haona uswera uchinamata mumasowe ungathweli ukhuleka masowe kuti business ukuthi business poor vision nikezwe umbono wobuda mumasowe uphume emkhulekweni wonovhura uyevula hakona kuramba uchingonamata akongikhuleka kuphela taurari pedyo ndozvanzi Makhelwane. handaa kuti musanamata angizange ndingakhuleki kune vamwe vanhu kulanye abantu anongoswera ari musowe utshona kuphelese emasowe ehlane vamwe vachinzi vakati namate abanye bathi ngakhuleka voti vhurevhure ibhizinesi bavule business vakati namate angathi khuleke voti bijani verengei abela vakati namate khuleke voti chatei athathe vari pano amen abalapha amen yako wakaidhiraivha mumweya eyakho wayidrayive emoyeni hatisataiona panyika asikayiboni lapha emhlabeni zvemweya ndezvedenga okomoya kwezulu denga rinorilisa izulu liyarelease roti hevo pasapo lithi nango phansi manamata ndazvinzwa selikhulekile sengizwile chidhiraivhai drayivani vari pano amen abalapha haleluya saka that means kutsho ukuthi khona mamandate atinawo maviri amamandate asilawo la mabili thy will be done on earth intando yakho yenziwe emhlabeni as it is in heaven njengoba isenziwa ezulwini kura kuti the earth kuthi umhlaba must resemble heaven kumele kukhombe izulu when I drive my car nxa ngidrayive imoto yami ndiye ndichitaura nendimi ngabe ngikhuluma ngendimi ndichitenda denga ngibonga izulu kuti makandipa iyi ukuthi la nginikeza lokhu asi kana usina kuyiwanda kudenga kodwa nxa ungayitholanga ezulwini rega kutenda denga ungabonga izulu nokuti handiko kwayakabva ngoba isiko lapho yavela khona asi zvatadzidziswa pano kodwa okufundiswa abantu zvanzi zvedu zvinobva kudenga kuthiwa owethu kuvela ezulwini tiri pamwe chete sisonke now that means we have got a heavenly mandate kuthi ukuthi sile heavenly mandate but when heavens give us the mandate uma amazulu esinikeza imandate we have got an earthly mandate sile earthly mandate imandate yalapha emhlabeni do not be so heavenly minded ungaphonga kuba heavenly mandate kakhulu that you are earthly useless ukuthi lapha emhlabeni usu-useless tarisari pedyo newe khangela umakhelwane kuti do not be so heavenly minded ungabi heavenly mandate kakhulu that you are earthly stupid ukuthi lapha emhlabeni ube stupid vari pano amen abalapha haleluya vari pano haleluya abalapha amen vari pano haleluya abalapha amen ndakamboona mumwe mukomana ngangabona lijaha anotaura nendimi khuluma ngendimi paasvika ndimi afike indimi anorota achichata uphupha ebuchata kana atarisa nemusikana nxa ekhalele nkazana akuputika nendimi duka ngendimi saka kuti musikana manje ukuthi inkazana manje haana chipo chekududzira ngala sipho soku-interpreta amathanga kuti anzwe kuti ndimi dziri kuti ndokuda azwe ukuthi amathanga athi ngiyakuthanda haadzinzwi ngezwa saka mira kutaura nendimi mani kukhuluma ngendimi woti musikana uthi inkazana ndinokuda ngiyakuthanda heaven has given you a mandate izulu likunikeza imandate but pane imwe mandate kule enye imandate yokuti I love you uthi ngiyakuthanda vari pano amen abalapha haleluya now ndakuda kutopedzisa sengifuna ukuthi ngeke kucine taurari pedyo kuti takutopedza otshele umkhelo sengisiyaqeda handimoziva kuti wafundisa vapedzi kamwe chete andilazi abafundisi abaqede kanye now bhaibheri razotiti pamberi apa I don't have time to explain lapho sibale khona kuDeuteronomy lithe lona Joshua Joshua was a young man wayelijaha elincane who walked with
Moses. omutsha wahamba lo Mose. Caleb was a young man. uCaleb wayengomutsha, A young man who walked with Moses. omutsha wahamba lo Mose. Now, anothi panapa. Uthi yena la, And if it seem evil unto you nxa ukubi kini to serve the Lord, ukukhonza uNkulunkulu, to serve the heavenly mandate, ukukhonza iheavenly mandate, make a decision today. yenzani ukhetho namhla, Make a choice today yenzani ukhetho namhla, who you must serve. liyakhonza bani. In other ways, Ngezinye indlela he is saying uthi yena it's powerful to make a choice. kulamandla okwenza ukhetho. You must make a choice. Kumele wenze ukhetho. Choices are very important. Ukhetho liqakathekile. That's why the book of Deuteronomy has said, Yikho uDeuteronomy ethi yena, today namhla I call heaven and earth ngibiza izulu lomhlaba to record here at Rufaro lirokhede lapha on eRufaro. this day. Kusukela namhlanje And the Lord is saying, uJehova uthi yena, I have set before you. sengifake phambi kwenu. Now, who is you? Ngubani ukwenu? Did I reckon? Who is you? Sabela ngubani? Huh? Ngubani? Punok, who is you? Ngapha ngubani uyu? But are you? Mbambo uyu. But are you? Who is Mbambo you? uyu ngubani? Abanye balandlebe. You know, Yazi nyaya choices. indaba yokhetho le. Izozo upho akagara iphaphapha. Khathesi uhlezi khona Wagara by choice. uhlale ngokukhetha. Kugara nemkomana wakho paduze mothatha Uhlale jaha lakhe duzani ilukhetho lakho. mothatha kunzwa vangeri. Ukuthi uyekela usivangeli. It's a choice. Lukhetho lakho. Kutogara makafuga jira rimwe chete. Ukuhlala le mbathe ingubo eyodwa. Imi muri mu church. Nalise church. It's a choice. Lukhetho lwenu. Kutoramba kudaira amen. Ukwala ukusabela amen. Asimuchidaira namanzwi elove mwakagara iphaphapha. Khonapho lihlezi khonapho. It's a choice. Lukhetho. Taurira ari pedyo newe. Tshela umakhelwane. Kuti kuuya kumusangano. Ubuye emhlanganweni. Hauna kumanikidzwa iwe. Akubanjwa ngamandla. It is a choice. Lukhetho. Asinawo kuya kumusangano. Ubuye ongobuya It is a choice. choice. Taurira vakarora navo. Tshela la. Kuti murume wagera naye uyo anokurova. It is a Really? Choice. izvozvi kuramba kundidaira amen. It is a Really? kuenda usina chawanzwa pamusangano. It is a Lukhetho. tarisa ari pedyo newe. Tshela khangela umakhelwane. Kusara kuchoto vamwe vachiuya kuchechi. Ukusala It is a church. Kuyini? kutoramba mukomana wako pamusangano pano. It is a Lukhetho. kuenda kunoita delete mawhatsapp asina basa. It is a kuchengeta mawhatsapp asina basa. It is a choice. Choice. Shoko ra Mwari rati, Ilizwi lithelo. I have set before you. Ngifake phambi kwenu. Who is you? Ngubani kwakho lo? Can I hear a voice from you? Ike ngizwe ilizwi livela kuyu. And I have set heaven, I have set before you Ngifakile phambi kwakho life and death, impilo lokufa, blessings and cursing. izibusiso lokuthukwa. Ndova yathi, therefore, La bese sithi lona everybody therefore. said therefore. Ungazwana therefore. It's a therefore. What is therefore? Choose life Khetha ukuphila. and you shall live, Njalo uzaphila. you and your descendants. Wena lezi zizukulwane zakho. If you don't choose life, Uncikela ukukhetha ukuphila. you will die. Uzakufa. You and your descendants. Wena lezi zizukulwane zakho. Saka pa ugera apho, Lapho hleli khona. iuri product ye choice. Uyi-product yokhetho. Ya baba bakho na mai bakho. Engabe bakho lo mama wakho. And vana bakho, Ubaba wakho. i-product I-product ye choice ya uchaita iyo. ye-choice ozayenza wena. Now, iri shoko ramaisa baba rakuti heavenly mind. Ilizwi leli elithi heavenly mind. It's a choice I-choice to choose to serve ukukhetha ukukhonza in a heavenly mandate, ngendlela ye-heavenly or mandate. to choose not to serve Lokukhetha ukungakhonzi not in a heavenly mandate. ngendlela engasiyo-heavenly mandate. Zviri kwauri Kukuwe kubva pamusangano uno uri fake. ukusuka lapha emhlanganweni uyifeke.
Miranda kutauri. wathi ngikutshele Pawakagara ipapa. la ohleli khona Unotozviziya kuti iwe uri fake. uyakwazi ukuthi wena uyifake Potoparidzwa vhangeri kuti tendeuka. shinya livangela ukuthi pheduka Iwe woita choice wena uyenze ukhetho yokuramba usina kutendeuka. ukwala ungaphendukanga Result yamhlangano uno. ama-results alo mhlangano Kuti are you going to be heavenly mandate uzaba heavenly mandate or na earthly mandate kumbe earthly mandate or devilic mandate? kumbe imandate kasathane It's a choice. i-choice Samanyika vandakarora ini. It's by choice. Umfazi engachada naye. mudzimai wandakachata naye It's a choice. isarudzo It's a choice. isarudzo Izvozvi kana vakandishupa vakandishungurudza nxa angandihlukuluza engenzani ndikambofunga kuti dai ndakadecide ndichiri kurufaro gore riya ndichiri jaya ngothi laphana ngisele ijaha hazvichadzoki akusaphindi ndakaita choice. ngayenza i-choice Mufana uyo ari kukuvhiringa pawhatsapp uyo fana vanokuhlupha kuwhatsapp iwe waramba uchiti zvichachinja. wena ncati nxa kuzatshintsha It's a choice. i-choice Now bhaibheri rati ibhayibhili lithe lona ndaisa pamberi penyu ngifake phambi kwakho kutukwa ukuthukwa nekuropafadzwa lokubusiswa rufu imfa neupenyu. lokuphila Therefore ngokunjalo choose life khetha ukuphila and you are going to live. uza kuphila ngempela Did you know something? uke wazinyela ulutho When God created a human being lapho unkulunkulu edale umuntu wenyama akampa zvinhu zvitatu. wamnikeza into ezintathu Akampa a free will. wanikeza i-free will Everybody say free will. umuntu wonke ngathi free will You have got a free will to choose. une-free will yekukhetha Usafunge kuti chawaramba chiye ichi ungacanga ukuthi lokho okutholelo hachinacho anochigamuchira. akula muntu owamukelayo Ndogara ndichitaura ndichitini ngihlala ngikhuluma ngisithi mina panyika pano hapana murume akashata, kulo mhlaba akula ndoda panyika pano hapana mukadzi akashata, akula mfazi omubi nokuti chauri kuti chakashata ichocho ukuthi kubi wena chine mumwe ari kutochichemerera, khona omunye okukhalelayo chine mumwe ari kutochisarudza. kunomunye okukhethayo Therefore young people, ngokunjalo abantu abasha listen to the advice. lalela ku-advice Heaven has mandated you izulu that one likumandethile day you get married. one day Heaven belongs to God, but the earth belongs to us. umhlaba ngowethu Saka usachema ukapererwa ungakhali kana warambwa na asingaone maziso edenga. Rega kuchema iwe mani iwe namata pamusangano pano, rega kuenda uchitsvaga. ahamba udinga Uripo ere iwe ukhona na zvikaramba pane imwe kona, nxa ungayelo lapho pane imwe kona yazvichavhurika. ngalo kwenye ikhona kule ikhona kuzavuleka khona Ndofarira madhoo emubhengi mazuva ano. ngithethanda ama Ngiyajabula ngezivalo zebhenki. ndinofarira amadoo ema-banks Uma ungene ebhenki kana ukuthi uphinde emabhenki uyangena so unophinda so isivalo sivuleke. doo rovhurika Nxa ungangena phakathi, kana waphinda mukati nxa isivalo sangemuva kana dore kumashure singavalanga, risina kuvhara esaphambili riri pamberi asivuleki. harivhuriki The back door, the door behind you dore kumashure must close rinofanga taka in ravhara order for the door ahead of kuti riri you pamberi rapako to open. kuti rivhurike Now listen, teerera if you see kana ukaona the door ahead of you doo riri pamberi pako not opening up, risingavhuriki do not go backwards. usadzokera kumashure Keep on going forward, ramba chienda mberi because very soon nokuti the door ahead of you doo riri pamberi is pako going to open. risavhurika Make a decision ita and sarudzo say, oti iwe if the door
behind closes. dora kumashure ri ka fara It means it's opening up for me zwi ti fulira to get to prosperity, dipinde mu to get prosperity where money is, dipinde to get into the whole reserve bank. dipinde ku You will not get into the bank unless the door behind you dora kumashure closes up. ri ka I want someone who dances this afternoon. Kuti madoa akavhara, akavarira, kuti ari mberi avhurike. Taurira ari pedyo newe, kuti high five. Akuzovhurika zvino. Vanotaura vachitaura, vanoseka vachiseka. I am making a decision. Forward ever, backwards never. Vari pano, amen. abalapha amen Munhu akasikwa umuntu wadalwa aine conscience. ele conscience Now conscience I conscience is to choose between the right and the wrong. ekukhetha phakathi kokuhle lokubi Vagomba mirai nditaure nevafana vechidiki. babagomba ngetshela abafana abancane Takambopfimbawo tichiri vadiki. lathi sakasakhombisa sisengamajaha Mumwe akarambwa omunye waliwa achitadza kuchuza between the right esehlule ukukhetha between the and the right wrong. and the wrong Zviri right kugeza. ukuthi ugeza amayouth Kugeza. ukugeza Gumbo rozorwa mafuta. unyawo lugcotshwa amafutha Hakuna kuti vakomana vanondiramba. akuthi amajaha angani Iwe uchiita decision yekusageza. wena usesidecision yokungagezi Kugara mubhazi so. uhlala ebhasini so Hakuna anoda kugara nepedyo newe. akulo umhlala duzane lawo Ukasumudza hapwa. ungaphakamisa ikhwapha Bhazi rese rinozara. bhasi yonke iyagcwala Make a decision yenza ukhetho between the right and the wrong. phakathi kokubi lokuhle Taurani ari pedyo newe mani. tshela umakhelwane lo Unomvunza kuti wandirambirei. umbuza ukuthi ungaleleli Sonta hapana. ukuthi akula Ko wakambondidirei. manje wandithandelani Hapana. akula Saka uri benzi kai. so ulisiwula phela Unoda pasina. ufuna lapho Oramba phasina. wale kungela khona Choose between the right and the khetha wrong. phakathi kwe-right le-wrong Heaven will not come and choose a izulu man to marry you. likukhethele Bhayibheli rinongoti murume akanaka. ibhayibheli lithi No, indoda enhle rinoti mukadzi akanaka. umfazi omuhle Anobva kunani? uvela kubani Anobva kunani? uvela kubani Saka iye Mwari iye yena unkulunkulu lo unondipawo brain uyanginikeza ibrain dzokutarisa kuti uyu haana kugeza makumbo. lokagezanga inyawo Zvino kana asina kugeza, nxa engagezanga kumeso kwake kusina kugezwa, ubuso bungagezwanga iro zuva rakwira kudai, lona ilanga selila akazeya mumba nxa esesendlini anoita sei? uzayenza njani I have set before you ngifake phambi kwakho life impilo and death. lokufa Therefore, ngokunjalo choose life. khetha ukuphila Don't choose death. ungakhethi ukufa Iwe ungayithi umkhomana wena lawo ngaba le jaha wawunona kuchithi apha apfimbuka ukuthi alo Church yese. ichechi yonke uhambe ekhombisa inotaura nezvomsikana wani. ikhuluma ngenkazana eyodwa Iwe ndopha uri kuendawo ipapa wena yikho lapho uhambe khona khonapha kunopfimbawo ipapa. la useyakhombisa You khona are choosing death. ukhetha ukufa Kana mumba akapinda-pinda. nxa sendlini angenangena It's your choice. lukhetho lwakho Idya unorumwa nechekuchera. dlana uyalunywa yilokho akugebhayo Vari pano, amen. abalapha haleluya Madanana selithandana womtaura kuti umtshela ukuthi imbonditiro Psalms 23 akungenzela uPsalms 23 uthi Jehova athi Jehova ndiye mthatsi wangu. nguye Jehova uJehova kana zviya inotichi. kenje ithini Nawo kana achitatsa Jehova ndiye mufudzi wangu. nxa esehluleka uJehova ngumalusi wami Wozomuti ita matrix, uthi yenza imatrix ita maths, yenza imaths ita science. yenza iscience Saka ukanga wakurora nxa sekuthatha ziya kuti uri kuroora chituro chemumba yazi ukuthi chinoita basa rekutsvaira. esenza imisebenzi yokuthayela Haagoni Psalms 23, ngakwanisa uPsalms 23 haagoni kuita chapter imwe chete yebiology. chapter yeyodwa yebiology Saka kana waroora nxa usulobolile rega kunetsa vafundisi. ungahlupha It abafundi was a Kwakuyini? choice. lukhetho lwakho
Varipano, hallelujah. abalapha amen Varipano, hallelujah. abalapha amen Iwo ukhona umsikana wakho. wena ungabona inkazana yakho Uthi watsura naye. uwhatsappa laye Uwatsura naye. uwatsula laye From 6 o'clock. susela ngo-6 o'clock Kusuka 12 midnight. kuze kuyathiwa 12 Mangwana midnight 6 o'clock. from 6 o'clock 12 midnight. 12 midnight Ido for you. hayi udanda yethu lo Uchalere ngamabhuku ngubayi. uzabala amabhuku sikhathi bani Saka kana marorana. nxa selithethene Rega kuita plan ye progress ye life. ungaplani iprogress yempilo Chawunongogona kuita beds. ongakwanisa ukuwenza kuphela Watsura naye. ikuwatsubula Nekuti zvechikora ngoba hazvimo. kwasikolo akukho Iwe warora by choice. wena ulobole nge-choice Varipano, amen. abalapha hallelujah Varipano, hallelujah. abalapha amen So number 1, number 1 life is full of free will. impilo igcwele ngokhetho Life has got a conscience. impilo ile conscience Your conscience must tell you i-conscience zakho kumele zikutshele that this is wrong, ukuthi lokho kubi this is right. lokho kulungile Ndazama kuita something baba. ngizame ukwenza something baba Ndechinhu chandachida kugugula le nto ndavuka igugula lapho ndakagara. ngihlezi Ndova network ye net 1 yaramba. inetwork ye-netone yala Ndova ndabuda phansi. ngaphuma phandle Pandabuda phansi ngithe phume phandle ngasangana nemunhu we-net 1. ngahlangana nomuntu one-netone Ndikati ayishandi. ngathi ayisebenzi Zvikanzi inoshanda. wathi uyasebenza Ndikati pandandigere mugoteko ngathi ngithe ndihlezi egoteko yaramba kuvhura. yalile ukuvula Zvikanzi zveshuwa kodwa liqiniso mugoteko haivhuri. egoteko ayivuli Nekuti takaona kuti tikaivhurisa sebe mugoteko ukuthi singayivulisa egoteko havachanzwi vhangeri. abasezwi ivangeli Vanenge vachiwatsura. baye bewatsura Zvino iwe manje wena kana uchiwatsura nxa uwatsura nemusikana wako nemukomana lenkazi lakho mele jaha lakho makagara ipapa. lihlezi khonapho Are you choosing life likhetha impilo yini or death? kumbe ukufa Because life ngoba can impilo only be found in the word. itholakala lizwini You kuphela. cannot find life ngeke uthole impilo in a WhatsApp. kuwhatsapp You cannot find life. ngeke uthole impilo I like baba degomba zvamataura. njengalokho ugoba Ndikuda kutaura kune young man funa ukukhuluma umuntu kuti omutsha when you get home, nxa ufika endlini lift up your phone, phakamisa ifoni yakho open it up, uyivule open the WhatsApp you want, vula iwhatsapp oyifunayo delete those you don't want. delete into ongafuniyo Lift it up, phakamisela phezulu open it up, ivule delete. udelete Taura naye ari pedyo newe. makhelwane Zvanzi kana wasvika kuchata, ufike open up, vula open up, vula check, check delete. delete Tarisa ari pedyo Khala newe. makhelwane Uti if you are not the right one, nxa I'm making ungakhuluma a decision. sengisenza ukhetho I'm taking my phone, sengithatha ifoni yami lifting it up, sengiphakamisa open it up, sengiyivula and I open it up. nxa sengivulile Delete. sengidelete Ndikuda vakomana ngifuna vachidiki, amajaha abancane vasikana vasingaiti. Abantazana angayiziyo. Lift up your phone, phakamisa ifoni open it up, ivule delete. delete Vasikana we, makazana tarisa mukomana asina bhurenuyo, ijaha lingana brain indoda engela ngqondo. murume asina brain Lift it up, phakamisa open it up, vula delete. delete Ndati unoita sei? into yenzayo Lift it up, phakamisa everybody. Everybody, Lift it up, open it up, vula delete. delete Again, futhi lift it up. What do you do? Delete. Delete. Again. lift up open it up delete Vunza ari pedyo newe kuti wakanyararirei. uzimekela ukuthi uthuleleni Muvunza kuti wakanyararirei. uthuleleni makhelwane Life is full of choices. impilo igcwele Number 3, okwesithathu there is God's will. kule ntando kaNkulunkulu Amen. haleluya Not your will. hathi intando yakho Jesu chaiye uJesu ngokwakhe akauya ine heavenly mandate. wabuya ile heavenly mandate But ari mugarden kodwa esengadini anoti kana zvibvira baba uthi uba kusenza baba mukombe uyu ngaupfuure. le nkezo But kayedliwa kwete kuda kwangu. kodwa kungabi But let ukufuna thy kwayo will be done. kodwa intando yakho Ndikuda kayenziwe kutarisa young man maskatani. ngikutshela umuntu omutsha And yini not my will when I leave this conference. Let the will of God be done on me. It let the will of God be done. ngifuna intando It doesn't matter what opposition you face. It doesn't matter what roadblocks have been put ahead of you. Make a decision today. yenza ukhetho
ukuthi choose whom you want to serve. Ukhethe ofuna Asikana ukukhonza. ndirini. Ukuthi nxa We-AFM choir. AFM I am umuhle. choosing to serve my God. ngikhetha I am ukukhonza choosing uJehova to wami. do the will of the Ngikhetha Lord. ukwenza intando kaJehova. Randi kutaurile. Kodwa ngikutshela, Manje tiri kupinda kahle ma-appreciation. kahle singena ku-appreciation. Ndakacheka vana baba mheno kwenyu. Ngikhuluma kubaba ngazi kini. Do you know if you check in the records of any church, Nxa wacheka kuma-records enye i-church, you will find ukuthi uzathola ukuthi tithes are paid by 20% of people at the church. okwetshumi kukhitshwa nge-20% yabantu abase-church. And those 20% And leyo 20% are not young people. kabasibo bantu abatsha. It will be a miracle Kuyabe kuyisimanga if we do a collection at Rufaro here nxa singayenza i-collection erifaro la and collect 10,000. sithole 10,000 Azviiti. akwenzi. Hayi ndatoramba. Mina sengiyalile. Ari pano tendera nenero kuti Ukhona azviiti. levumela ukuthi akwenzi. Zvinoitika ku-UFI. Ukuyenzakala i-UFI. Akona pamusangano we-AFM. Hayi umhlangano. Akhona umhlangano we-FM hayi. Choose life. Khetha ukuphila. Right? Kurava kuti havana mari here. Kuthi ukuthi abala mali yini? They choose Bayakhetha. fish and chips Ama-chips le-chicken ngale. that choose Kulokukhetha blessings. izibusiso. Apho manyarara kana. Lapha lithulile phela. Nekuti mari yaunayo iri kuenda kuhamburg yemusikana. Imali olayo ngeyokuthenga ihambheki yenkazana. Mutarise kuti Mkhangele. blessing yangu haisi kubva kudenga Ethi blessing yami ayivele ezulwini. ita iri kuperera pauriwe. Iphelela kuwe wena. Muripo here uku. Likhona yini la? Are we able to collect 10,000 pamusangano uno? Singakholetha 10,000 kulo mhlangano. Tarisa one maoko ari kusumuka. Kela izandla ziphakama. Mashomanene. Izandla ezinhlutshwane. Varipo here vanotenda kuti Bakhona singakolekta yena bakhwela ukuthi pa service one tingakolekta mari ku-service yakawanda. one siyakwanisa ukukholektha imali eningi. Simuntisa tona. Phakamisa kakhulu. Vamwe vavadhara tumacha vangasumudzi maoko. Abanye bathi angeza ngiphakamisa izandla. Sumudza tona. Phakamisa sibone. You choose to be blessed Uyakhetha ukubusiswa or you choose to be cursed. kumbe ukhethe ukuthukwa. Esau Uyisawu nemkobana yanonza komuningina wake naJacob lo Jacobe vakatotaurirwa zvakanaka watshelwa kuhle zvikanzi I'm setting before you ukuthi ngifaka phambi kwakho life and death, impilo lokufa, blessing and cursing. isibusiso lokuthukwa. Esau Esau ndakuda kufa ini sengifuna ukufa mina, ndipe zvekudya ndidye ngicela okokudla ngidle ndikuropafadze ngikubusise, unondipa nyama yandinoda kanginikeza inyama engiyifunayo. nyama yandinodi Inyama enjani? mapostori makavhiringwa pfungwa Lapha manje singqondo. munopa nyama isingadiwi uyautora mabhuku Lipha inyama engafunakaliyo, unopa nyama isingadiwi kuna baba upha inyama engafunwayo. apa ndakuparidza irori ndoziva kuti munodzika Ngiyakwazi nxa sithumelele hayi liyathula hakuna liyathuma. anomboridza muridzo. Akula chakhwelo. That's why tine miridzo yakawanda Yikho sile nkwelo eziningi. tisina mota dzakawanda Singela moto eziningi. nekuti tiri kuchuza Ngoba sikhetha life yatinoda. ilife esifunayo. Baba chiyangu ari mwe gore ndakauya panapa Babuchiya kwa umnyangaza ngangabuya la. ndo panzi offering Kwathiwa offering. yaiparidzwa nambuya mutemeri wavo Ugogo umtemero nguyachumayela. vakaparidza nyaya yaisaac naishmael Wachumayela indaba kaIsaka loIshmael. momwe mangu ndaive nemari yemota yandakanga ndatengesa Esikhomeni ngangile mali yemoto engangithengisile. ndikatadza kuisiya kumba nekuti ndakangomhanya kumusangano Ngehlele ukuchiya endlini ngoba ngigijima emhlanganweni. zvikanzi ipa jacob wako Kwathiwa phela uJacob wakho, ndizveni ipa isaac wako phana uIsaka wakho. usape esau Ungaphi Esau? usape ishmael Ungaphi uIshmael? ipa isaac wako Phana uIsaka wakho. usape ishmael Ungaphi uIshmael? now ini ndobva ndati mari iri mumota Nangathi imali emoteni ndiye mota yangu ngiyemota yayo. but vange ndobva rarohwa Kodwa ivangeli lachawa. ndobva ndazvinzwa Ngezwa ndobva shoko rati kwandiri ilizwi lathi kimi, anopa pfuma ndini
opha inotho yini pamari yaunayo iyi imali onayo le vhisa Isaac wako khipha uIsaka wakho nokuti Isaac anoenda zvichirwadza. ngoba uIsaka uhamba lapho kubuhlungu Choose to be blessed. khetha ukubusiswa Wasvika Buluwayo usufike koBulawayo ndosvikokupa mota yaunoda. asizokupha imoto ofunayo Ngiyakunika imota waifuna. ngikupha imoto yawunoda Saka vachiramba ndakaramba ndakashinga ngala lokho ngiqinisele ndakagara pasi ngihlezi phansi richirohwa ivangeli chawo ndokuramba ndakashinga ngaqhubeka vamwe ngiqinisela vachisumuka abanye vachikanda besukuma besiyajika ini ndichiita maths mina ngisenza imaths zvikanzi aiwa kwathi hayi maths ndini imaths yimi ndine mota yauri kuda. yimi ngile moto oyifunayo Ndakangoti tshemo ngapho womwe ukuthi ihlo ndobva esikhwameni ndati zvomo ngahwatsha ndobva ndaenda ndobva ndanokanda ngafika ngayajika ndobva ndanzwa peace pamwoyo pangu. ngezwa ukuthula phakathi I kwesizwe chose to be blessed. ngakhetha ukubusiswa Ndichisvika Buluwayo ngifike koBulawayo ndakafonerwa nemumwe munhu ngafonela omunye umuntu zvikanzi kune mota iri kutengeswa. wathi kule moto ethengiswayo Ndobva ndaenda kunoona mota iya ngahamba kuyabona leyana moto ndobva ndaida. ngayifuna Imi uri kutaura mota dzemahwindo anodonha ega mazuvano. imoto Rangu ezamawindi raive zitoyota kwakuyitoyota rainzi zitoyota crown. itoyota crown Ndichitanga kuona mota iyoyo mhundu alukubona leyo moto yaiti ukabaya bhatani so ungahlala ibhathani so dhoo rekumashure umnyango raibva wamuva rati wa. wathi wa Ndikati ndiyo chaiyo wathi chaiyo. yehiyo Ndobva kanye ndaenda ndikati mari ngahamba ngathi imali yakanga yasara parufaro eyayisele was Rufaro. exact amount. yi amount You have a choice today Ulokhetho to be namuhla. blessed or to be cursed. Ukubusiswa Mari ukuthukwa. inotukika iri muhomwe Mari mako yathukela ndati esikhwameni. unotukwa nepfuma yako Ngoba uyakwazi ukuthukela wakagara nemali yako. panzvimbo yeblessing uhleze endaweni unofa yeblessing nenyota Uyafa makumbo ari ngokuwoba. mumvura. ayinyawo semanzini Am I talking to someone? khuluma lomunye umuntu Let me conclude by saying othi ngiphethe ngisithi mina Cain and Abel uKhayini lo-Abelo had a choice. babe lokhetho Bible not in the process of time. ibhayibheli ukuthi ngokuhamba kwesikhathi Cain uKhayini abhera akaenda nemafruits ekutanga emombe dzake. u-Abelo wahamba lezithelo zakuqala zenyamazana zakhe Cain uKhayini ndobva aenda nemafruits akhe. wahamba lezithelo zakhe Bhaibheri rinongoti akaenda nemafruits akhe. libheke ukuthi wahamba lezithelo zakhe Haana kuenda akazange ahambe nema-first fruits. lama-first fruits Though Bhaibheri right lowo ibhayibheli alisithi pane zvaunokohwa. kulokho okuvunayo You take out the first fruits first. uyathatha izithelo zakuqala Now first fruits dzako izithelo zakuqala zakho dziri kudyiwa negirlfriend yako. zidliwa igirlfriend yakho Mutarise. ngikhangela Tarisa khangela musikana ari pedyo newe inkazana eduzane lawe uti wapedza ma-first fruits emunhu iwe. usuqede ama-first fruits omunye umuntu wena Muripa here likhona na kana muripa ita nxa yame likhona ke lithi amen weva maoko ako tione weva isandla sakho phezulu iwowo musikana wena nkazana kana waipiwa $50 nxa usinikezwe $50 vhisa ma-first fruits khipha izithelo zakuqala kuti imwe igouya. ukuthi enye ibuye Cain Khayini akangoenda nemafruits. wabe ngihamba lezithelo nje Bhaibheri rinoti ibhayibheli lithi lona mwari ndokuzviona unkulunkulu wabe sekubona nekuti mandate yakupa ngoba imandethi yokupha haibvi kuvanhu kayiveli ebantwini iri kubva kuna mwari. ivela kunkulunkulu Mwari ndokutarisa unkulunkulu wakhangela ndokuaccepta wamukela chipo chaabheri isipho sika-Abela ndokurejecta wala chipo chakaini. isipho sikaKhayini Why chipo chakaini indaba chakarejectwa? isipho sikaKhayini Because singavumanga of Cain's attitude. ngenxa ye-attitude kaKhayini Tarisa ari pedyo nokuti une khangela attitude umakhelwane ipi pagiving. Uthi ule attitude enjani ku-giving Ungazoita attitude iri right ungayenza i-attitude e-right pakupa offering muno. ku-offering la uphi offering la Iwe uchiramba nedollar repagedi. wena usala nedola egedini Tarisa ari pedyo newe khangela umakhelwane uti conference fee conference fee hauna kubhadhara iwe. awubhatalanga Ah, muri kuramba kuvataurira vataurirei kuti hauna kubvisa conference wona fee. awubhatalanga i-conference fee Wakagara pacheya uhlezi kucheya yakabhadharwa nemari dzevamwe. iyabhatalwa ngemali Uri zabanye kunzwa voice uzwa ivoice rine mamaiki elilamamayi akabhadharwa nemari dzevamwe. abhatalwe imali zabanye Iwe wakapinda nemusango iwe wena ungena ngeganga wakaburuka bhazi ukapinda Wehla musango ibhasi iwe wangena mutarise uyo uti uri tsotsi wakapinda nemusango iwe. ngeganga wena
Ah, vatshama. hawu sezondile Vatshama, hallelujah. abazondileyo ameni Vatshama, hallelujah. abazondileyo haleluya Vari kufara, hallelujah. abathokozayo ameni Kana ndandirini ngaka kuyimi baba Gomba babugomba ndaisumuka benza phakama ndoenda kunobhadhara dhora rangu ngiyebhadala idola yakhe handitsanziswi kunzwa musangano angehluleka ukuzwa umhlangano nedhora repagedhi ngenxa yedola yegedini Cain's attitude. attitude kaKain Now kana achitiza dhora repagedhi nxa ebalekela idola yegedini musi unonzi appreciation namufundisi unenge uri uzala kwenu. kuthiwa appreciation yomfundisi uyabukhona yena Taura ari pedyo kuti choose life. tshela makhelwane khetha impilo It's a choose life. khetha impilo It's a choose life. othi khetha impilo Bhayibhili rinoti ibhayibhili lithi lona Cain akatsama uKain wazonda abhera handi yakaenda kuna Cain abhela asiyahamba kuKain asi Mwari vakaburuka kodwa uJehova wehla vane mibvunzo mitatu enembuzo yavanovhunza emithathu ambuza yona vanoti Cain, uthi Kain why are you wrath? indaba uzonde kanje Why is your face fallen? indaba ubuso bakho buchwabhele If you do well, nxa ungenza will kahle you not be accepted? ngeke wanyukelwe yini Why are you wrath? indaba uzondile Cain watsamwei uzondeleni Kain tarisari pedyo khangela newe makhelwane uti watsamwei uzondeleni sei chiso chako chakadonha indaba ubuso bakho buwile ukaita zvakanaka ungayenza okuhle haungafari here. ngeke uthabe yini Vangani vari kuda kuita zvakanaka masikatana bangakafuni ukwenza okuhle emini apo pane pakatsamwiwa apo laphana ngani kuzondiwe lapha ipapapo khonapho hausacheuka khonapho khonapho ungazondi muripo here likhona yini vari kuda kuita zvakanaka sunze mo abafuna ukwenza okuhle phambi ezandla hatina kuti vari kupa azange ngithi abaphayo terera unzwe lalela terera unzwe lalela Isaac unoti isaka uthi yena ndipe nyama yandinoda ngicela inyama engiyifunayo ndikuropafadze ngikubusise vamwe anoti hangu haidyiwi nevanhu inodyiwa namwari umuthi eyami ngayidliwa ngabantu idliwa ngunkulunkulu bata dhora rako iye zvinezvi thatha idola lakho khathesi uti mwari idyai uthi unkulunkulu dlana hariende kudenga uku aliyile rinodzoka pai phenduka ngaphi pasi La- rotodyiwa nevanhu lidliwe ngabantu bvunza pedyo nokuti are you buze okay? makhelwane It's are you okay? unguKain yini Why are you wrath? indaba uzondile Why is your face fallen? indaba ubuso bakho If buchwabhele you do well, ungenza kahle will you not be accepted? ngeke wamukelwe yini Hatidaidzire number one. phakabe memeze number one Miraiti international wakatsamwei uzondeleni sei chiso chako chadonha indaba ubuso bakho buwile ukaita zvakanaka ungenza kahle haungafari here. ngeze uthabe na Number one. number one Number one. number one Daidzirisai number memeze one. kakhulu number one Number two. number two Sei chiso chako chadonha number one. Number Mashura mangu number one. Number one. Wakatsamwei tese. uzondeleni Kain Tarisari pedyo noti wakatsamwei. makhelwane uzondeleni sei chiso chako chakadonha indaba ubuso bakho buwile ukaita zvakanaka ungenza okuhle haungafari here. ngeze ujabule na Masikatano patiri kupinda emini lapha sigena welcome ya youth leader welcome ka-youth leader mubvunze kuti watsamwei mbuze ukuthi uzondeleni mubvunze kuti watsamwei mbuze ukuthi uzondeleni pata achiti kuroorwa lapha sithi kulotsholwa wanga uchifara kade uthaba pata achiti business business wanga uchifara ukuthaba pata achiti haudzokeri wakadaro sitawuyela unjalo wanga uchifara kade uthabula pata akuti appreciation lapho sithi daidzira appreciation kuti wakatsamwei memeza uthi uzondeleni sei chiso chako indaba chakadonha ubuso bakho buwile ko ukaita zvakanaka ungenza okuhle haungafari here. ngeze ujabule na Vari pano, hallelujah. abalapha haleluya What you are going to do today esakwenza namhla must be an example kumele kube of umzekeliso what you are going to do, my assemblies men. yalokho elizakwenza kuma-service Unotsamwei musi wegiving. uzondelane ngelanga le-giving Tarisari pedyo nokuti watsamweiwe. kale makhelwane uzondelene Hatisi kuitora neforce. asithathi ngodlakela Uya the willingness yako. buya lokufuna kwakho Uya i secretary.
uya ngapha ngamabhalane ndoda kubetsera yini ngifuna ukuncedisa titoita ndoda kuita example today. ngifuna ukwenza umzekeliso namhla If you don't mind, I'll do it. nxa ngela ndaba ngizakwenza Ndoda kuita example nasi. ngifuna ukwenza i-example namhla Amen. haleluya Yekuti ti welcome youth leader wenu. ukuthi samukele uyouth leader wethu Inzwaika abafundisi. zwanini bafundisi Ukaita bad attitude ungaba le-attitude embi towards mumu wako achiitirwa. omunye wakho nxa esenzelwa something Chaunodyara ndo chaunokoma. okuhlanyelayo yikho za kuvuna Mira ndikutaurire. wathi ngutsheni Ipo pano patakamira. lapho esimi khona Ndapedza kuparidza. sengiqede ukutshumayela Ndakutotaura. sengikhuluma Ita baba ari kutaura. wathi ubaba uyakhuluma Ita inzwa voice ramdara. zwani izwi likababa Ndainzira kuti voice ramdara. wathi voice kamdala Ita voice ramdara.